Home Minister K Sapdanga voin khan Mizoram ramri mun sang duty sipai te atlo kuala ramri depa police duty te atlo. Home Minister hian 4th IR Battalion Advanced Headquarters reng dil tlo masa in heminu hian ramri sipai duty thinglun le medili chera atlo baka kan mun police station atlo boka heng huna te po hian thu soin ramri depa duty kan police ten sumdong le tol chung thar chuak ku washing phur chuak tu te poisa lo lak sak kan ching thin ni soya om fo meya heng thili tu na tang chon a thleng to tur ani lo atia atulani pheichon ramri thlenga aven him na tho huam in huam turin in bo se trul ti asoi K Sapdanga chuan tun haya Burma atangin ku varo mai ni lo ku washing po ron phurlu thin ani ti soin tol chung thar chuan ni lo chuan police gate apal tlang tur ani lova chu tiang thela om chuan man vek tur ani thu asoya cabinet meeting thu chuak ani awangin hemi konga hian sarkar kalkhong atum hle a poisa in siam rem wanga lo tlang pal an om kan hriat chuan amo phur tu chunga na takin action lak ani zel don atibok Home Minister K Sapdanga twal chung thar chwa ni lo kuwa in police gate apal tlang tur ani lova man vek tur ani ati ramri police duty na mun sang tlo azin Home Minister hian in khan reng dila 4th IR Battalion Advanced Headquarters te thinglun le midili chera a police duty na mun le kan hun police station te atlo a heng mun sang atlo na hian K Sapdanga chuan ramri depa duty police zinga sumdong le twal chung thar chwa ku washing phur tu te poisa lo lak sak ching an omni a soi om chin chu thalawati thu asoya tuna tang chuan hetiang thil hi a thleng to tur ani lo ti soin mipui vei wak ten har sat na an tok tur ani lova police te chu mipui te thamwang taka an om theina tura chan pui tu tur an ni ti shaturin atsa ani Home Minister chuan tun naya Burma atangin ku varo mai ni lo ku washing po alo lut thin ti hriat ani ati a twal chung thar chwa ni lo chuan police gate apal tlang tur ani lova chutiang thil a om chuan man vek tur ani ti soin atula ni chuan twal chung thar ku washing phur tu ten har sat na an to lo nan ramri thlenga ven him in huam tura anin buat sai atula dan phalchin ba ka poisa khonte mani mi mal hlok na tura uniform ha emo halo emo tu ma in ramri le a chevela sarkar shat puina tel lavin poisa an khon tur ani lova sarkar sumbo malu tur chin chu receipt tel thlapin sarkarin a khon mai tur ani ti asoi Home Minister hi Home Secretary Puichlel Engmoya DIG Northern Range Pusilal Nunmoya Home Joint Secretary Pulal Thiam Sanga Sailo Mamit Borsa Puvi Erem Liana Mamit SP Pilal Thangpui Pulam Tele Kortha SDPO Puzar Zo Liana Ten Antroy Omani Home Minister K Sapdanga ramri depa police duty ten sumdong te poisa an lo lak sak thin ni soi chu tu na chang chuan a thleng to tur ani lo ti in sarkar revenue lu tur chin chu receipt tel thlapin sarkarin a khon mai tur ani ati Home Minister K Sapdanga hian in khan 4th IR Battalion Advanced Headquarters reng dil tlo in an har sat na te amuna a enpuya hemi nu hian ramri sipai duty thinglun le medili chera atlo baka kan mun police station atlo bok he huna hian Home Minister chuan ZPM kai shwai sarkarin ni za chunga an ma chhopte ngor taka tho mek ani thua soya ramri depa duty kan police ten sumdong le twal chung thar chwa ku washing phur chhuak tu te poisa lo lak sak an ching thin nia soi thin chu a thleng to tur ani lo ti in mi pui har sat na siam zonga khosa an om chuan sarkarin a en liam lo tur thua soi Home Minister K Sapdanga chuan tun naya Burma atangin ku varau mai ni lo ku washing po phurlu thin ani ti an hriat thule twal chung thar chwa ni lo chuan police gate apal tlang tur ani lo ti in poisa a inrem siam wanga lo tlang pal an om ti hriat ani chuan sarkarin na takin action alak tur thu soi